Ebyona birihizo bari nyumwe bazyo mukuru yanga birashindekerezibweho omukazi wa Janet Kata Museveni. Factory yembekirwe nayo munya Uganda Nelson Ntungamo. Hata mukore emirimo eri kugambirira Uganda turere kukozesa ebigambo enemo. Abo kuba nomaye ko gukora umurimo murungi nigwegamba tokutekwa kugujurira. President ahano ayonje kabukira abanyishengero na munonga abarukutiza ebiteze bakutekateka ngo tibirukombeka ihanga. Ninyana ngo muhempa ka mu parliament mbintu bya byentunguka. Abo kuba niziteganisa abo kuba okuza korete kitenso kandi mwinjira umunyo Yoweri Museveni. Dero katekateka mwiti mwiki nkora. Nosoko ni batakumwe icyo gukora. Nagira ngo kamukuru w'ihanga no gumizamo kora byari kutekateka ngo nibyo kombeka Uganda. Kandi tikuja kukikiriza. Abo kamara nk'iki cya Pineti nyuka gumizamo inja gumizamo. Abo kwa kire Factory iyo mbekirwe niyo konja kwera abahinji na munonga bomwani okubegesa kongera amutindo nebindi bingi omuri Ntungamo nebindi bicweka ebyeherire. Obuzibo butwine kandi Purezidenti Museveni obwakuza kubongereraho nebyo bitongore bahangwe mukumanya ebintu kuzagamba bazina ebikija bakabacutira sente rero bikenda bareke ahadori ibiri enkumena na bibiri mamezi yabe nabona Abo TV West ndi Ntungamo Gideon.